Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syaulillahi lahumul fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan wa ma'aji Muhammad Jafamu syaulillahi lahumul fatihah. Wa ila mu'allifi hadal kitab ila hadrati Syekh radhiyallahu an wa usulihi wa furuhi wa masyayikhihi wa ahli baitihi syaulillahi lahumul fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimahu bi sultanika qadim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsagayati min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anzil fi qabrihim nur wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma jalil kuburahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufari niran. Allahumma taqabbal wa wasi sawaba ma qarana min al-Qur'anil azim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa sayyidina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana jeung lamun aya naon madi bil madina sulasi mujarad eta la fa'ila natapan kana wajan fa'ila maksurul aini kalawan dikasrohkeun ain bil madina pamudhari'uhu maka ari bil mudhari'na wajan fa'ila eta ala yaf'alu natapan kana wajan yaf'alu bi fathil aini kalawan fathah ain fi'il mudhari'na dufi contohna eta nahu alima ya'lamu saperti lafad alima ya'lamu ilama angin perkara syadda anu minculak ieu ma min nahwi hasiba yahsibu dina saumpamana lafad hasiba yahsibu sabadana urang uningan sulasi mujarrad lamun segmah ain fi'il madina dipatahkeun saurakat kamari maka kadituna menang dua hiji menang domah nu kadua menang kasroh tegesna di mana ain fi'il madina dipatahkeun dibaca fa'ala maka ain fil mudhari'na menang dua menang domah dibaca yaf'ulu fa'ala yaf'ulu nasoro yansuru nu kadua menang dibaca kasroh ain fil mudhari'na jadi dibaca fa'ala yaf'ilu doroba yadribu tapi sok menang deui ain fil mudhari'na tina ain fil madi anu dipatahkeun teh sarua ain fil mudhari'na ge dipatahkeun jadi dibaca fa'ala yaf'alu fataha yaf'alu di mana ain fi'il atau lam fi'ilna ieu si fi'il ngarupakeun harap dina sebagian pirang-pirang harap halak ari sadayana harap halak eta aya genep hamzah ha ain din ha sareng kha contoh seperti sa'ala yas'alu mana ayam nah abaya ba eta di hukuman mincula sebab pangna di hukuman minculak abaya ba ain firna oge lampirna henteu terbentuk dina sebagian harap anu aya dina pirang-pirang harap Allah anu genep maka sok dihukumanna teh syad ari sad teh nyaeta ming culak ari sad kabagi tilu hiji mukhaliful qiyas dunal istimal nyulayaan kana qiyas tapi menang jeung sok kapake contoh seperti lapad aba ya aba nu kadua mukhaliful istimal dunal qiyas nyulayaan kana kabiasaan tapi akur jeung aturan
seperti masjidun, sok dibaca masjadun. Nukatilu mukhaliful qiyas wal isti'mal, nyulayaan kana aturan oke, nyulayaan kana kapake na. Contoh seperti daijun, biasa nama sok dibaca zaidun, taitan ukamari. Ayeuna wa in kana madihi ala fa'ila maksurul aini pamudhari'uhu ala yaf'alu bi fathil aini illa ma syadda min nahwi hasibaya sibu. Kumaha lamun ain fi'ilna dikasrohkeun, tegesna nutos kabahas mah ain fi'il madi dipatahkeun. Da ayeuna mah kumaha lamun ain fi'il madina dikasrohkeun, jadi dibacana teh fa'ila. Maka fi'il mudhari'na netepan kana wajan yaf'alu, fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu, ilama syadda min nahwi hasibaya sibu, kecuali perkara anu minculak dina saumpamana lapad hasibaya sibu. Jadi kebiasaan tina wajan fa'ila eta natepan kana wajan yaf'alu, hapus kana bab kaopat sulasi mujar. Tapi menang dikasrohkeun ain pi, jadi dibaca fa'ila yaf'ilu hasibaya sibu, mung dihukuman syad rotosna ming. Paham? Di mana ain fi'il madi dibaca kasroh, maka ain fi'il mudhari menang dua, hiji patah. Contoh seperti fa'ila yaf'alu alima ya'lamu, lebet kana bab kaopat dina sulasi mujarrad. Nu kadua menang kasroh ngan pedah di hukuman syad, berarti diawas fa'ila yaf'ilu hasibaya sibu, eta sok dilebetkeun kana bab kagenep dina sulasi mujarrad. Qaidah yaqulu wa in tudong qadmuman hafihi autan kasir fathah wa kasron. Jadi bab kaopat tina sulasi mujarrad eta fa'ila yaf'alu alima ya'lamu, lamun anu mutaaddi. Lamun anu lazim nama fa'ila yaf'alu, maujun anu lazim nama fariha yaf'alu. Lajeng menang kasroh ain fi'il madi, kasroh ain fi'il mudhari, berarti lebet karena bab kasabriji, bab kagenep. Fa'ila yaf'ilu hasibaya sibu, anu muta'adina anapun lazim nama naima yan'imu na'aman na'matan ni'matan man aman.
fahuwa naimun an'amu na'manu wadaka man'umun bihi in'im la tan'im man'imun min. Dan utus kapan aku orang saberapa? 5 bab. Bab kahiji fa'alayab ulu nasoroyan suruh. Eta anu muta'adina anu lajim nama dakholayat khulu. Bab kedua fa'alayab ilu maujud dorobayat anu muta'adi anu lajimna jalasa yajlisu. Bab katilu fa'alayab alu maujud patahayab tahu nu muta'adina nu lajimna so'ada adu. Bab kaopat fa'ilayab alu maujud alimaya lamu anu muta anapun nu lajim nama parihayab. Bab kagenep fa'ilayab ilu maujud hasibayah sibu anu muta'adi anu lajim nama naimayan imu. Mana atuh sabab deui dasulasi mujarrad teh ngabogaan genep bab. Tingali logat satuluyna. Wa idza kana jeung di mana aya naon madihi bil madina sulasi mujarrad eta ala faula natepan kana wajan faula madmumal aini kalawan didomahkeun ain bil madina pamudhari'uhu mangka ari bil mudhari na ieu wajan faula eta ala yaf'ulu natepan kana wajan yaf'ulu bidomil aini kalawan domah ain bil mudhari'na dubi contona eta nahu hasuna yahsunu saperti lafaz hasuna yahsunu. Bab kalimat nama saur nembe domah ain fiil madina dibaca faula domah ain fiil mudhari'na dibaca yaf'ulu hasuna yahsunu. Ngan bab kalimah mah sadayana ge dihukuman lajim. Paham? Bab kahiji fa'ala yaf'ulu nasoroyan. Bab kedua fa'ala yaf'ilu dorobayab. Bab katilu fa'ala yaf fatahayab tahu. Bab kaopat fa'ila yaf alu alimaya. Bab kalima nubieu fa'ula yaf ulu hasunaya. Bab kagenep fa'ila yaf ilu hasibayah. Beres ta urang nyarioskeun bab-bab anu aya dina bab sulasi mujarrad. Tinggal baca ayeuna tasrifanana di bab kahiji napikeun ka bab kagenep. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kahiji wajanna fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa daka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun mawjuna
Nasara yansuru nasran wa mansuran Bahuwa nasirun wadaka mansurun Unsur la tansur mansurun mansurun minsarun Ciri nama eta bae sabab patah ain fi'il madina doma ain fi'il mudorena anu maedakeun kalolobaanana kana muta'adi contohna seperti nasoro jaidun amron tapi sok terkadang lazim bab kedua wajanna fa'ala ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun If'ila tab'il maf'ilun maf'ilun mif'alun mawjuna Daraba yadribu daraban wa madroban Bahuwa daribun wadaka madrobun Idrib la tadrib madribun madribun midrobun Ciri nama eta bae sabab patah ain fi'il madina kasroh ain fi'il mudorena anu maedakeun kalolobaanana kana muta'adi contohna seperti doroba jaidun amron Abkatilu wajanna fa'ala yaf'alu fa'lan fa'latan fi'latan wa maf'alan bahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun mif'alun mawjuna Fatah yaftahu fathan fithatan fathatan wa maftahan fahuwa fatihun wadaka maftuhun Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun Ciri nama eta bae sabab fatah ain fi'il madina fatah ain fi'il mudorena anu maedakeun kalolobaanana kana muta'adi contohna seperti jaidun albaba bab kaopat wajanna fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun mif'alun mawjuna alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wadaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun mi'lamun Ciri nama eta bae sabab kasroh ain fi'il madina patah ain fi'il mudorena anu maedakeun kalolobaanana kana muta'adi contohna seperti alima jaidun almas'alata tapi aya oge anu lazim Bab kalima wajanna fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'latan fi'latan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun bihi Uf'ul ma'af'ala af'il bihi af'alu la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun mawjuna Hasuna yasunu husnan husnatan hisnatan wa mahsanan fahuwa hasinun wadaka masunun bihi Usun ma ahsana ahsin bihi ahsanu la tasun mahsanun mahsanun misanun Ciri nama eta bae sabab doma ain fi'il madina doma ain fi'il mudorena anu maedakeun kana lazim contohna seperti hasuna jaidun bab kagenep wajanna
Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'latan pilatan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun if'il ma'af'ala af'il bihi af'alu la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun maujuna hasiba yasibu hisban hisaban hisbanan wa sabatan masibatan asbatan hisbatan fahuwa hasibun wadaka masubun ihsib ma ahsaba ahsib bihi ahsabula tahsib masibun masibun misabun. Ciri nama eta bae sabab kasro ain fi'il madina kasro ain fi'il mudorena anu maedakeun kana mutaadi contohna saperti hasiba jaidun amron tapi aya oge anu lazim. Pengajian urang dina kesempatan mangsa gitu mudah-mudahan aya manfaatna nuraresna yakin di Allah sieun orang ti rasulna di para guru di para kiai anu lepatna tina kakadiruana we muga-muga kenging pangampura Allah rabbul alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.